ni muri Kivu Majyaruguru ahitwa Busika. Amakuru avuga ko mu rukera rwo kuwa kane abaturage batuye ahantu bakangukiye ku rusaku rwa bombe zarashwe n'indege zitagira abapilote. Amakuru yavuze ko imodoka zaturutse Kashebere zaje gutwara imirambo ndetse n'inkomere nubwo ubu rutamenyekanye. Amakuru yandi aravuga ko bakomeretse bose bejwe Nyabyondo kuvurwa ariko nabwo ntihagaragaza umubare wabo. Muri iyi minsi ingabo za leta ya Kongo ziri kugaba ibitero byinshi by'indege ku bintu bya Ventura muri Warukare na Masisi. Ibi bitero birakurikira iby'ingabo za leta zagabye mu bice twa Meti na Nzibira kuwa kabiri tariki ya 21 Ukwakira zikoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH-4. Nyuma y'ibi bitero Ventura ashinje leta ya Kongo kwica amasezerano n'agahenge bagiranye ndetse no gukanagira ibiganiro bya Doha. Ibyo uriya mutwe wise ko Kinshasa ikomeje kugaragariza isi kutifuza gukemura amakimbirane bafitanye mu mahoro. Ventura nyuma yo gusaba abayobozi b'akarere ndetse n'amahanga kuzayibera umuhamya yongeye gushimangira ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho n'ubwo kurinda abaturage biciye mu kujya guhagarikira ibitero aho bituruka. Anasimukiye muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Maziko perezida w'ishyaka UPC rirwanya ubutegetsi muri Uganda bwana Jimmy Akena Obote yarahiye ko atazaruhuka kurwanya perezida Museveni kabone n'ubwo yangiye kwiyamamaza mu matora ya perezida yo mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Uyu muhungu wa Milton Obote wategetse Uganda inshuro ebyiri yasabye abayoboke b'ishyaka rye kurwanya Museveni bivuye inyuma kugera mu kwezi kwa mbere umwaka utaha kandi ngo bazange kumutora. Amatora ya perezida muri Uganda azaba mu kwezi kwa mbere umwaka utaha ku itariki ya 15 ndetse Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi nawe arashaka indi manda. Bwana Jimmy Akena wamazaga umugore ushaka umwanya w'inteko ishinga amategeko yavuze ko ari muri politiki ashaka hazaza heza ha Uganda kuko ubutegetsi bwa perezida Museveni bwishe igihugu. Uyu munyapolitiki mu ijambo ryagejeje ku bambari b'ishyaka UPC yagezeho yifashishije ikipe ya Manchester United mu Bwongereza ikina mu cyiciro cya mbere. Yavuze ko nayo itagicika intege kugera ku munota wa nyuma mpaka ibonye intsinzi. Asaba abanyarwanda kudacika intege bakarwanya Museveni kugera mu cyumba cy'itora. Abarwanashyaka ba UPC bavuga ko babona ibyiringiro byabo muri Jimmy Akena Obote ndetse ngo bizeye ko hazaba heza ku ngoma ye. Hanyuma polisi ya Uganda yatangaje ko abantu barenga 40 ari bapfuye nyuma y'uko imodoka nyinshi zigonganiye ku muhanda munini muri Uganda mu ijoro ryo kuwa gatatu. Polisi yavuguje umubare yanatangaje mbere abantu 33 bapfuye. Yavuze ko yari ibeshye ikabara n'abantu bari batawe ubwenge kandi ubu barimo bavurwa. Polisi yavuze ko impanuka yabaye ubwo imodoka ebyiri zitwara abagenzi zagendaga mu byerekezo bitandukanye zagonganye ubwo zarimo zigerageza kunyura ku zindi ebyiri zarimo ikamyo ndetse n'imodoka ntoya ku muhanda wa Kampala-Gulu agana ku isaha 6:15. Imwe muri izo bisi yakasi hutiyeho irimo kugerageza kwirinda kugongana n'indi ariko ibi byahise bitera kugongana imbere no ku ruhande bituma umurongo w'izindi modoka zitakaza umuhanda ziribirindura. Uretse abagenzi bari muri izo modoka bapfuye ndetse n'abandi benshi bakomeretse. Polisi yatangaje ko iri gukora iperereza mu kumenya icyateye iyi mpanuka. Abakomeretse bajyanwe mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi mu Burengerazuba bwa Kiryandongo. Polisi yavuze ko irimo gukorana n'izindi nzego zishinzwe ubuzima n'ubutabazi kugira ngo menyekane imibare nyayo hanatangwa amakuru agezweho ngo hakomeje gukorwa iperereza ku cyateye impanuka. Umuvugizi wa polisi mu karere Julius Yakiza yavuze ko impanuka yatewe n'imodoka itwara abagenzi yari irimo kugerageza kunyura ku yindi. Ubu yabwiye BBC ko iyo modoka yagonze indi modoka itwara abagenzi yiturutse imbere yavaga mu cyerekezo gitandukanye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yatewe umubabaro no kumenya iyo nkuru y'iyo mpanuka. Atanga ubutumwa bwo guhumuriza imiryango y'ababuze ababo. Yasabye ko habaho kwigengesera kugira ngo hirindwe bene izo mpanuka. Yategetse ko buri muryango w'ababuze ababo uhabwa miliyoni 5 z'amashiringi na miliyoni 1 ku bakomeretse. Uwo muhanda uhuza umurwa mukuru Kampala mu majyepfo n'umujyi wa Gulu wo mu majyaruguru ni imwe mu mihanda ikoreshwa cyane mu gihugu. Nyuma y'iyo mpanuka polisi yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda kunyura no mu buryo bushobora guteza ibyago. Yongeye ko bari imwe mu bikomeje gutera impanuka nyinshi mu gihugu hariya nyine muri Uganda. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatse umuyobozi wungirije w'ishyaka rirwanya ubutegetsi muri Tanzania yateye muri yombi mu gihe ibikorwa byo gucekesha abatarugura n'ubutegetsi buriho bukomeje mbere y'amatora rusange iteganyijwe mu cyumweru gitaha muri iki gihugu. John Heche vice president wa Chadema yafashe ubwo yaragiye kwitera urubanza rwa Tundu Lissu umuyobozi w'ishyaka ukekwaho icyaha cyo gushaka guhambanira igihugu. Mu itangazo ishyaka rya Chadema ryavuze ko leta ifite umugambi wo guta muri yombi abayobozi bakuru b'ishyaka no kubafunga kugeza amatora arangiye ateganyijwe kuba tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10. Kugeza ubu ntacyo leta ya Tanzania yari yatangaza kuri ayo makuru. Itangazo rya Chadema ryatangaje ko Heche yafashwe ubwo yageraga ku rukiko rukuru rwa Dar es Salaam kuwa gatatu. Iri shyaka kandi ryavuze ko Heche yajyanywe mu mujyi wa Tarime mu majyaruguru y'igihugu uri mu birometero 300 uvuye mu mujyi wa Dar es Salaam. Polisi nayo ntacyo yatangaje ku ifatwa rye ku nshuro ya kabiri mu cyumweru kimwe. Kuwa gatandatu yari yafashwe by'akanya gato bwagereza kwambuka ajya muri Kenya. Bivuga ko yaragiye umuhango wo gushyingura hoza minisitiri w'intebe wa Kenya Bwana Raila Odinga. Ishami rya leta rishinzwe binjira n'abasohoka muri Tanzania ryatangaje ko Heche yaragiye kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko Chadema yakanye ibyo ashinjwa. Ifatwa rya Heche ribaye mu gihe akomeje kuvugwa ibura ry'uwahoze ari ambasaderi wa Tanzania akaba n'umwe makunze kunenga ubutegetsi. Umuryango wa Humphrey Polepole wavuze ko yashimutiwe iwe mu rugo Dar es Salaam ku itariki 3 Ukwakira. Umuvandimwe yavuze ko yasanze urugi rw'inzu ye rwamenetse
kandi hari amaraso menshi yamenetse. Perezida Samia Suluhu Hassan ari kwiyamamaza manda ya kabiri, gusa n'ubwa mbere yitabiriye amatora ya perezida kuko yagiye ku butegetsi 2021 asimbuye John Paul Magufuli witabye Imana. Perezida Samia uhagarariye ishyaka CCM yahoze ashimirwa uruhare rwe mu kongera ubwisanzure bwa politiki muri Tanzania, gusa nyuma yatangiye kunengwa cyane ashinjwa ubutegetsi bw'igitugu, harimo gufunga amashyaka ya politiki ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta itavuga n'ubutegetsi bwe. Kuri ubu ishyaka Chadema ryamaze gukurwa ku rutonde rw'amashyaka azitabira amatora mu cyumweru gitaha, ndetse n'umuyobozi waryo Tundu Lissu arafunzwe kuva muri Mata uyu mwaka turimo. Ruhaga umupira n'umukandida w'ishyaka rya kabiri mu yakomeye arwanya ubutegetsi muri Tanzania, ACT Wazalendo, nawe yamaze gukurwa mu bemerewe kwiyamamariza amatora, bisigaza abakandida b'amashyaka mato gusa aribo bahanganye na Perezida Samia Suluhu Hassan. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika bazi ko ubutegetsi bw'Ubwongereza bwasabye abaturage babwo bagenda muri Kenya kwirinda kunywa inzoga zaho kuko byagaragaye ko zawa zirimo ikinyabutabire cy'uruzi cya metanol. Urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga na Commonwealth mu Bwongereza rwavuze ko byagaragaye ko uburozi bugambiriye abagenzi bagenderera Kenya. Ibindi bihugu byagaragaye ko bifite inzoga zirimo uburozi bwa metanol birimo Nigeria, Uganda, Ubuyapani, Mexique, Peru, Equateur ndetse n'Urusiya. Ibindi bihugu bifite ibinyobwa birimo uburozi byagize ingaruka ku bakerarugendo b'Abongereza birimo Vietnam, Thailand na Laos. Iki kinyabutabire cya metanol ngo cyaba gikirwa mu binyobwa hagamijwe ko ibiciro byabyo byorohera abantu, mbese bari nk'inzoga zitwa inkorano nk'uko havuga ibikwangari mu Rwanda, ariko ushaka kuvuga ko ari ibintu bitagakwiye kuba binyobwa. Ikinyabutabire gisanzwe gikoreshwa mu binyobwa ni ethanol, ariko metanol yo ubusanzwe ntiyemewe kunyobwa kuko ari uburozi bunica. Abahanga muri siyansi bavuga ko bigoye kuba wamenya iki kintu cyitwa metanol kuko ubwacyo nta cyanga kigira cyangwa se impumuro ibituma abantu bakinywa batakizi nka alcohol. Ishyirahamwe ry'abaganga Doctors Without Borders rivuga ko bihagije kuba ngo mililitiro 30 za metanol hagati y'amasaha 12 na 48 ukaba wamaze guhuma burundu cyangwa se ukanapfa, kuko byombi ngo bishoboka. Ubwongereza bwasabye abaturage babwo bajya muri Kenya kwitwararika ku nzoga zaho, bagirwa inama yo kunywa inzoga zipfundikiye kandi zicuruzwa n'abantu bazwi, bakirinda kunywa inzoga zicuruzwa zidapfundikiye nk'inzagwa cyangwa se ibigage, kandi bakirinda uruvangavange rw'inzoga muri Kenya ibyo abasirimu bita cocktail kuko bashobora guhabwamo metanol. Leta ya Kenya yavuze ko metanol iri mu gihugu bayivangavanzemo ibindi binyabutabire ku buryo bibishye cyane nta muntu wasoma ngo abashe kumira, bitandukanye n'uko usanzwe utagira cyangwa se impumuro ku buryo wayitiranye na alcohol isanzwe. Ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize muri Kenya bwerekanye ko mu gihugu inzoga zihari 60% ari ibicupuri. Ubwo bushakashatsi bwanagaragaje ko umusoro uhenze ku nzoga